Our senior teacher from Pakir Higher Secondary Section, one of our senior teachers, Mr. Kamrul Zaman Bolbun, to receive our traditional program. Followed by Harlong B. Timung. Harlong B. Timung. Harlong B. Timung. He is Harlong B. Timung. Followed by Habarong Par. Habarong Par. Habarong Par. Timung. Followed by Jirsong Singnar. Jirsong Singnar. Next we have Joel Bosomotari. What is the name? Kumarjit Boro. Ning darong piralo teacher tum da bori ping lo ninga klong benchero lo teacher tum han anta ketek thei ason anta nang than lo nang bori pilo nilita ningaro pilo cho nang men mang ke kong ko men ki lerbon rong pipi ko kon division na pass ke second percentage 56 nang non PS course ke nya ning ha science SLC exam pass kan lapen ini promote lapen non future fansinon itum body tun bomno la AHLC exam se fansinon nitum ready bomno lapen non lansa thak body tun pon itum la HLC exam fan ansa se pami fan ansa se ipi po nong nam padoi fan ansa se body tun non labang so ke pas nong letung kumar ji ka chon lapen teacher tum lo lapen principal lo konti lapen class teacher manda chero lo latum ban nang ke body dun pen nang men ke chesong taro kon division kon division first division Alpe magtuma agin kan non 63 non labang so nang letung ke pas agin kan non next pe labang so tang to hang PC kasi ni kan non tumta body dun pola onan ke ja tumta body dun hansi tum no pau Na tum akadom churu iglo na tum pena joni pini ni tum jitula dakatalon laso bangta rata tum da chini longpo nasi nilihin pena hokpe dala mangela lo pini katalon po bangke lake isini ngarong par usumar panta haula kitchen ni kan means 1969 pen non an laso program bang ni tum deng depin la nasi non pining si laso na program bangke ke deng cheng la pen ke usumar pen kachitong long ikup chitong long pet mane kaduk we singrum pet pen kachitong po bangke pining lo ke cheng ke deng cheng a program lo ning total appearance kon student hoise pining bangke ahok pet ni tum bangke total appears bangke 173 la bangke ako ke pas bangke na 160 kale sala ke pas student dengan am scholarship sa tipon sampai laso na bangke non ana manam ni tum mata thekila ate scholarship puro dante lake government se ahok pet ke pinangi kita nil tum government ahin pen jong sikavi puro te ni tum hen ahin be bangke scholarship bangke di pija wasai hoi long tek te tai asi ting wai ti ke lahai puthang bang ni tum ladak penang ye dun tek te tai nai tum score an percentage ke milo se percentage ke men tum kumat fansi churu kang tum Churu kang tunggela pulo je innovator pada ili puno dagi sono takti student pan rucot la takali la be teacher pan rucot putakali la be ngaso taksi kiru nai kaduk be pandalo athe jese me pet bangke teacher number 1 la banglo la bangke number 2 ke student lo la bangke number 3 bangke apiapu la sila ke thom jong diga cherap dulu purode akisung bangke kom chaji la si la ke thom jong si ili tum pachi roblu pulong te la bangke asisten la program ba asisten akan itu klaim pertama ini tu kedeng pon bang George na penke ki un bang George asi
Asi nilihin ben ke lapulo je kaning je dia bang pe kithanang pe alang litum ta kapor he pulo dang te kang ton je bang ke alang tunda weder nang ji la pen ke ilitu jong si continue asitina kam claim apor ben jong sa kam claim pulo de la bang ke litum kisung o ka ve la pen ke so taksi mesen abidi ta ilitum por he pon bom si long pon bom ji la so taksi por he pon bom si tek pon bom ji la so taksi alang tumta jong si la so bang jong si continuation jong sa alang litum do pulau de la banca kisung ave la benja so taksi alang tum in future setame akiliar ke alang tum meta ke sap mane te bunai pon tek Nanti education department council kan nanti kepine keturunan ningkang kan. council apan ke churu bange lalo je alang litum kelang iem Richard Tok bi alang li punoi je penang kelang dulo la pen ke school alang li sita penang school alang li visit lo la pen ni to school ong sita alang ni na visit lo la si alang li la mateng pen ni tum da ke claim duklo la si la soteng si ni tum da pinia banke bor even si result banke ke no pik bang ni lipudam de sita me pik patan ni lipudam de sita angbong ana banke ni tum long take lo asi alang li tu mata min din churu lo la penge jese met pet si ambanda nili ke churu ji bangala pulo je alang li setame education of han penang li alang li nang lang pon la si alang li jitu nang ke cerap la penge so raksi em education iltum nang ke rap jo nesi kilang jo nesi education bangke pining as a whole percentage for sameli tu makat biang long make aprang sedam lo secondary school long metric sat lang mata kia bang den kedam tang chu result pi the support pini felicitation of program ladak dilitum 1969 aningkan establish that pen pining an manela songbong lason felicitation pu honi bibe pin lang dilitum teachers principal lapen teaching staff lapen itum SMDC koi kado witching YC pining result amation 94 plus something result percentage one lo 94% plus percentage one pen non pining bang isi sumar kado encouragement pan future pan encouragement pan ta itum ladak DAV school long lasona program kedeng ponceng lo since 1969 bangkon sama dulu ang total appeared 173 lasombong kon 160 ke pass lo lapen ke biningan ingkan bang simi kedam tang bang 70 plus ni kuan isi bang lompong bang 90 plus percentage Ada jar kemana nih kemat masih keturunan tuh. kecengsi ke teaching staff kan lo lapen solo got nitum ladak administration na mana ladak kasula itum school managing committee itum lapen ke ahok pen ke council head meta sau curung tung lo council tum ta pinangan nang board i pidun lo si budamet team effort lo si ke bangjilang ani ta ansu se kip amei pon si itum coaching wa ching sai pon po Mana kebangnya smart dan kisi bisas kiti. la hilo je message ke la hilo ke chengsi ke nitum also martum basic education bang chalinang la basic education long pon loplong te itum athak metang growing age long metang chali komdom tu